Mwatamburwa kumusanza kwesu kwalonko tuzumanana mulwendo lwesu akapukuka Komena Mwanaangu Ubone Twaansi mwiki yamana twakali kulanganya Cibalo 1 koti mubuza bwasuno tulalanganya Cibalo 2 na mainga amwenzi nyina monde akaanda bweka busiku na mainga wakalira ndabede abulo kumwe galambeka mungwimba wa parafini kakayaga jindi eji na mainga tanaka ningakona kambo wakalikatahidwe mizezo yonse yakamumana nakabona kuti awalo mwezi wakaanda kanini ngoyu wa muinda kale mubwini na mainga wakabona kuti tanaka likapotupe wakali bubi jishapo chapo achiponta chakatereka mwezi wakasanga bimbe mwaka wa mana jikolo wakachiteka nakabona kuti mwezi wapiri awalo wakamuinda kuyo wakuti limwi pamayi ingakapa ya kumutanda kuiya alo ngaya mabuku ngundari kulitamiha kuti tandijisi pandipa ino junza ndiya kulitamihanzi wakatalika kuliyamba uhana mainga chansansi mawe bama ndilachitabuti ino nchinzi chakandontomona kuti ndishapwe pesi ngoena uliya mwenzu mamonde ngowakandinyengerera ino ono bahali bangu bayakundichitabuti na mainga wakalikatahidwe chakuti obu busiku kunyina anakoona kapotu akamboka mizezo buchicha buyo na mainga wakalibambira akusama uniform nakamana kulya chisusulo wakalaya kuti waya kuchikolo vanyina bakagambwa nkambo bakali kuyeya kuti tanaka likukoha kunkha kuchikolo akamboka kuti bakali bwini kuti mwana apo kulimbuka akapete kanu nkalundu walo wakapoterwa nakapona kuti na mainga wonkha kuchikolo chakali kuyanda nchakuti mwana akwe akachimane chikolo akapenesi na asisi jakali kumukonda kapati nakali kubona bana babehi nyina mbuba kali kuliberekera akuliholera mali akupa bahali babo nabahonto babo wakali kuyandisha kapati kuti mwana akwe amuyishe mbwakali kukoha kuti janina chinthu chakwe mwini kuleka kumuhibiha kumupa ihancho beni wakali kumuyanda kasimpe mwana akwe kambo muntu ukuyanda nguya ukutondeha mbokuzubwa nswi kuleka ukupa nswi nokuba kuti bahali bakwe na mainga bakali kuyeya kuti waya kuchikolo mubwini walota nakagama nzira ya kuchikolo nakasika buyo kunza amanda wakagama yakali kuya kumwehi nyina monde munzira no bakali kwenda na mainga wakambira mwenzi nyina kuti wakala apenzi ndio bagerede kwa ambaula monde awalo makani aya wakayanda abobo bakapangana kuti bayube munzira batakasiki kuchikolo kutekwa makani abo baamane kwa ambaula chobeni ni bakasika mumulonga chibuyu bakayireka nzira yakali kuya kuchikolo akugama kuna mololo mulonga ngwena oyu pwakali kukosora mulundu ubusena oku kwakali kuyosha kapati kambo kwakali jerere liyosha amagondegonde asiya mbi mbubwena busena oku bantu ba muchibuyu abamumizi yakali munsi mbuli bakunkonkola gochijanwa gohanzara agochikanda munchire bakali kububeresha kukambira mvula bantu bonse bamumizi eyi bakali kushoma kuti awa mpaka ali malende amunene wakayindika bwalama nokuba kuti bunji bwabo tibakamubona nkambo wakalifwide kale abobo bakachiri kubulemeka akubuyo wakapati busena obu ali mutiba kali kubusikasika echi chakapa kuti bamonda na mainga balibe kambo bakali kuti kunyina wakali kunga wasika ino kayimusana mainga makaninzi ngojisimebwa ndiyosha wakabuya monde nibakamana kukhalikira kumwi kamulangiha mwehi nyina mukati kameso kutondeha kuyandisha kwachindi chiramfu na mainga mbwakali kuumunina wakachipula chakwamba akamboka kupula akutalikira mizezo yakali mumanide kapati chakuti mbwakali kusintama ansi kumbwere mukacha misozi kulira ino kayimusana mainga ninzika akauta ndiyosha wakamba monde akuya kumujata mwenzi nyina akupoko kasora kumwinta mona langa na mainga wepondo ndiwe mwenzi mawiniwini ngotwambirana twambo ino kayinchinzi echo chipati chachitika chakuti mane utalike kulira buya ndambire buyo kaka mwana tugwashanye kuyeya teka ipapati pakati muno omweta upwa injina wakakombereha monde nakapona kuti mwenzi nyina wakalikatahidwe kapati ni wakakhala moyo na mainga wakatalika kwambira mwenzi nyina makani akamuleshere kulya akukomana kwa mwezi wonse musa monde
nompondi bwene mebo ndiji ntubuyo jenda nserindi mepe wakatarika kwamba ora namainga kumwika parapara akasamu atarabwe paakakede mwana akasimpe chakuchita mewota ndichihipe inokaimusa ninzihena wakakuma chiponda ayo makani ngotarika kwamba ngamakani ngonditaya ndi nkhambo ngwenoyo chiponda wako ngwandetera mapenzi wakatarika kwamba namainga monde mebo ndityompedwe alimwe ndiyowedeka pati nkhambo chakuchitata ndichihipe pese akakambo ulika himwe nzuma ndakushoma kapati ndakwambira kutekwa undipule mano teka ipa kati mano makulanwa ihamusa toerede kuyowa buya akanini gaiswe potulambirana maseseke kuzwaliri takubuya achiyosha mwanako ndambira kuyo ambepo ndashomeha mbubwena mbwechita lyonse kuti akakambo ndakapika mukango kangu wakamba monde mujwi lisinihide kumwi gadonaika chakari kupha kuti mwehinina abe mbuli mbwakapede buzupa obu makaninga kuti mebo monde nserika poti uzwabuzwa buyani twakazwa kubora kunkonkola edeura yeya kuti twakenda masiku alimwi pesi toambirwi buya chakachitika nivakatusindikira pamudabani wakaipwa yansuwa namainga kumbererya mwehinina namainga hena wamba kuti ulada wakabuya monde chakunyandwa akuyo wakapati ha iwe namainga ino uno mwezi ngwa nambani wakabuya alimwe monde nokuba kuti mwehinyina takaninga huwa amubuya wakutanguna basi mbaba bakakhala kwa chindi chiramfu kabayire kulangana mbuli bazingini bare mihenya kulwana mumizezo awalo monde mbuli mwehinyina yakamumana wakalema kuyeya monde mbuli mkanga wagwasha mwenzi nyina pere awalo mano akalera makani aya awalo monde akamuyosha nkhambo kunyina nakali kuyeya kuti hindu inga bumubuzuba kahiya kuba kambo kapati mbuli bwakaka nkhuba kakhaliride kubandika ino ngayiyeko namainga uyeya buti limwe wakabuya monde kunyina ambepo nyina muzezo gainchi ndakulombera kuti tulohe kuchikolo kutekwa ndigwashe kuyeya chakuchita wakahuwa namainga nakamana alimwe wakaindiriha kuti ndigwashe kaka mwana ndakomba ndemusimbinyoko nkhambo buyo batata baya kundijaya inobwa chechino chindi njeya kuti kunyina nchotunga twachita pe twerede kuti chakutanguna tukahibye chiponda tukamwe warombwa yeya khambo kaingosha akachite wakamba monde hena ono monde wamba kuti kunyina imbinzira njonga wandigwasha kunzeriya kupona chiponda mewo nkambo oyo chiponda ngomuntu ngwetaya ndibuya kupona mubumi bwangu wakahuwa namainga pepe musa namainga utambi bobo wakatarika kwamba monde langa musa kunyina mbonga wamba kuti chiponda tumusiye kunze chitakwamba kuti kambo kuli muntu umbi ukapwene ali mwichita undambira kuti da uyeya kuti zwisha kuya iwe monde tohiyena kuti chakajaya namule ninzi tenkhwena kuzwisha mada okunkowamba wakahuwa namainga pepe musa mebo tindamba kuti ulizwishe pe kwambira kuyo kuti akakambo tukatangune kwambira ha akachite ali mumbuli chiponda takohikukaya obuyambwa kuyanda uyakwire kukambira akasoro buya kuli kwatira ndwe wakamba monde chakuseka ino kuti nawo ulipeke hakundikwata uyakwide kujata bwe mebonse kohikukotwa kuti chiponda ndiyakumpa kuyo mwana akwe wakamba namainga chakusiniha apopo wakapona nchoveni monde kuti ani namainga lyonse nakali kumwambira kuti tanakali kumuyanda chiponda wakali masimpe nokuba popo walo chiponda wakali kuti tonde hambuli kuti musimbi wakali kumuyanda chitamu KWESU vatongambo pakati ngahimoyo nonzipoya mukamambo khokuti atugole mponawa atukakuzumana nali mwihwiki ivola ikumaniha Cibalo chesu Cibalo 2 mbubo kuli bapo patanachita subscribe amutiyanke subscribe